Sube karoan nu ada PPKM Darurat, ada dogen bebotoh ane gidih limane metajen, ne mare ce buka sesenggake Lelipi Ngalih Gegitik. Ngalih lih adane tu cara tajen di Desa Kayuputih Kecamatan Sukasada Buleleng ane adaange pas PPKM. Jak sube pasti bubarange teken tim gabungan oleh TNI Polri, BPBD, Satpol PP, ajak Dinas Perhubungan. Satpol PP Buleleng putu artawan nerangang tajene bubarange pas tim ngadang patroli di wilayah Kecamatan Sukasada. Saget dirurungi adil liugatin nepukin anak ngabetas misi siap manuk lakar aduange di kalangan tajene. Ulian curiga tim nutugen bebotohe kijil lakar lakune. Sajan sube sawetara jam 12.30 tengai tim nepukin aja ke 20 bebotoh sedang asik kumpul di kalangan tajene. Buine bebotohe sing ngade mematuhi protokol kesehatan. Liu sing ngade nganggo masker ane benah. Di kalangan tajen masih sing ngade tongos ngumbah 5 ajak tes suhu tubuh. Ulian kejadiannya entu tim ngemang dande ane ngadang tajene 1 juta rupiah. Tindak pidanane suba keserahang ke Polsek Sukasada. Wakil Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Buleleng, Letkol Infantri Windrali Srianto kecewa gati. Soalnya nu dogen ada anak sing memahami situasi pandemi COVID-19 cara jani. Tim Bali Express kelaporang.